Good morning bro, la aslam ngam krim le vlog show. Te mata singi te kali singi ba simple. Taman peni EP long. Ya kar kum ya lenti jong amo ka ba man la kasni. Mata si kam long bun kam kendiat kadang peni EP ngan has khitia khmat. Te shwa bangan le iki kam ki ba ngamut ban le ngan peni EP kendiat ka singa lenti jong amo. Ngadai ru orang badong ni kadong mah ni ka yo bermong wa pitep te kidon ki kam ki bang hable dadap naturu hable ka komiti jong senong pelun borok kawai dengan sepen iru EP ya ka sakawai ngadai usket 3 club jong ka lum de club berembang ru te sibet ni dan ka quarter final hanti pom 8 dengan pen EP sibet mantang anya chwa dan ka ka balik ni po senong Tiki bro kila ut hablik pet ya katai tengah phone yo bro ba sina umru tentang pet lang kai ka badu antai ni sina shwa te pese is khamat di kamah. See you guys. Te menta dang sedap one page tu ko ada pendisha te kali ladiru dang step lara imahe te yong wana du singkong try ba tiap mit pelat try khamat kidang khamat hindet te menta ngidan bat iwe para member jengi ni po senong mah di kepa jang perlok ngai te iri long perlok he iki para gitu te hidayah tido te metang lek nak siapa ofisnong ngan peni pita kan dihat ngan peni rapor bangi long meeting itu nama ada kam di bangi kran nggak ban peni sikipat ba mah ngan peni pita kan dihat kata di long ngan peni iki member snong ngan peni ka dorbar snong ikam to dan nato pada mas peni sibet ngin lekai football ru te kin sadon ikam ke bangale entas ni peni mah mata tinggi nang sangkut ni blok te pen blok rasoin tu dem kana senior chong school wa ya miss te mata ngin le cete professional peni professional dia mah te mentang lapo ni po darbar snong na peni tengah yang dorbar kendiat dep natu da perlu meeting dengan peni revisia te mata dan don tangi member jongi te i chairman jong kasnong jongi ru ngan peni pi ni di marit i chairman jong kasnong lum dai kla borembang mah te idang pampuai menta kampar sedang ngam meeting te perba sedang ngam meeting te ngam ka jengkren jongi po meeting dengan peni pi nomor gede ki kam snong gi ba ni habanya keren tang balong bar ngan sepeni pi long kane kade ka indoor bar juga long dai club rombong de hang ni mang ni selong komiti wik man kapor barka kane ka komiti ke jongi pada executive komiti jongi ka ada pernah nama itu kala dap ar bara hitam te kikam jong kasnong karnya sat sekemat te entah mau limba ka jing kersian jo kipat ba limba ka jing kerku jong play ngila ban penyak ikam jong kasnong ai kuto te ngan chu ring video na TikTok knet problem meeting sibet kila pani dengan peni pi komiti ka barem dengan peni te ngan peni pi sibet mah I'll see you guys mentan ba puasa te menta ka meeting jing kala chan sedang tang balong ba soban sedang ka meeting ngidang di syang ne te kuat benong pi ba menta ka generation jongi long kelas sedangnya sekemat bat pitep bangang long urung badong bang itu ipi meneh dengan pen ipi girang badong jong arti gidong kata dong saraman belum ria jong ka ni ka lunoi kla te kini ru gede ki badang samai ki perlok ki jong ai se ni wei te bela chat trai be bat ngah po seng samla i mansha mo te dang long ila khamhe kini kila khamhe nga khandiat te mda so kendet tan tang perbelong ni wei perlok long rung badong ni wei perlok mah ba distarlet badong juga sorman te perbelong ni te kham kendet ki kendiat te ngide laingot kirang badong di badang samla ni posnong to bom samla syu ni la yolok ni te meta tangi arngot ba gar na yo sasaka mure badang samla te dangdan sakawi kadong tambah ita te di rang badong belakhan temen te ita te try tip day one tasingan peni dam wan te ngan peni tang kini hi te matangi dang di syang ni tengin ya let nasi sepo ngan suring tang tok kediat di sepo an peni pir kum yosong kum ya jongi lan ata tangan peni syuk nomor ba kade kam snong ba mak re syak kediat sya bangan peni pi ngadan piken mau em kajing rajing iwan ri pingrop mah baring kiki garat te tu kulai de jong ini kan ni pesan jonga apa ni syai pi
ini guys, ini di Last Cowboy demi. Don't try. Te kikulai. Dan mahak ni. Oh ha. Te kikulai kan penipi pet mah kidan hang ni. Ama penipi mentah. Ini kan kulai. Pet uni dan way. Te stay dan way dan hi kidan south li kulai tamam mentah ni dan arteli. Te ngan penipi ka way ka vlog banga song ini kulai ru. Padu akiru. Kwa haban song ini kulai tangba ngasong sahi manga namaron pedi padu aki te first manga kan pen ki view ki kam duna tamo jonga dengan pen i manga te uni te kula la kam temen ne wai te uni te pemelin men kenjat nadien baik kenjat te kenjat nakmat melin nadien kada dalong tan man song di bom nang man song te utai te bolong ban song te don wi para jonga ta tu la bet mata lawan sti te ta tu song ni ubet tengah nang bansong dengan song yau te nganang bansong ma tang bolong ba ngan song be yote kam yo namar ba dengan song ayu te buat teman yo kono yo jak no la dengan song ayu te teman te dengan song be do te uba dang kam samlai kan ko manga ba dang samla ba ngam samla su karta te long la kam rong ba ai tam longan song do te menchua te ngai tu fi pangdang le sekolah po St Peters te ki kadang to horse riding class te ngile tu kadang nang bersong kula tambah mentala aslam ngam paju songsu ni kula jang pasan dulu aslam songsu te ngan speni pi ko vlog bang song ini kula mah te mentan le ngai spo te dap na to ngin pe jeng le kai football jeng lum dai kla entar singi kade quarter final di pomet apni pi ko taru see you guys then. Di ka meeting po office nang kalawa kami orang penilai baru marba dan kikam kibang keren kiba kam lam sepat ba te menta ngi naka sport club lum dai kla dai menta stage po match bani kon quarter final kendu bagi menta singi pet te pi ni we driver limpu la kadang Manila kai sih. ya pet limpu la kadang Beli buat kata ka Kelumlang FC kedai tim klub kata teh kamder ke tim Snong mangi ni te player ni jutia dira dan si Snong begi te mentang inak dan ni ha ayu mah na Snong ni dengan upload player barang karawat wai sausan ngut lah dan ni ka game kedai ar bejin ar siteng mentah te ngan sa peni fishback yang pergi lagi player I'll see you after sometimes te ki player ki lale datu ki kali giwai datu arteli kali te ini mentah ni ngai lam stang manga dan ni poya mewiar kertiang maju me uhap konkret uhap rit semua uhap konkret le te uni dang training mentah next goalkeeper dalam deklah supporter baklandam udon te bagi Mister limpu lah kadang lebar jongka lum dak kelas sport club te ngisong mentah dak ni kali klub ni daerah wagonar ke orang fi ini Argon ha te ini station match Preston. ha Kena Preston. Limpu. ha daerah ka wagonar 16 piston kadika Argon Kanriu Preston ha dinta ta te mentang ini sih kan seperti di perbengiak tu kunjuk dengan penipi yang saya madan tu te ngakermen try bangin job wala ki player jungi mentang kidan sandringot kidan sadakar kilik jakai biar itu kral yong lihat rohit batu pro terus sanut ki player ki jungi kidan sabar tangba mtasi increment min job bayi dengan penipi semadan I hope min job semua
mentang ila apa ini pokas nong inlet ya samadan namar ba kalakapnya ta peniang nih porut surak hi kaliru. Peliharkan saya. Basau. Ora jersey basau. Ora alang bora. Home jersey jungi kadai ka basau kada pakai basau. Kini peliar ni kapten. Bayu kapten. Pas ni kapten. Senior player baru menyoga mulai mah. Ano gol kiper sana. Kiper gila abon kali ru di ba. Senang kali ni. Tanya semadan ni pi mentah semadan mah lihat. Dan player MVP belakang nasional ni. Pas ni wan ni wah. Ini di Mr. Pulit MLP. Mama dengar. Boleh kai nak baik lah ini pi yo goli masih bang ini gol kiper yang lebih baik lah kita ini ada semadan sebenarnya tidak boleh makan mah Mata ki peliar kidangnya jet jersey. Do ya do nyaw. Cristiano mah. Ta biang. Messi mana Messi? Messi, utai mana itu? Ni Messi. Tu Messi. Bersyukur. Tai manager. Tai manager. Player jong ke France. Ini player wan lekana France. Pas ni semua. Beri separah kepa pun marang ba. Tepet ni mung. Meran. Ini. Player kelas sedang pun krek, abdadap krek sepun ilut dipsia. Mah. Bro, elak kai bah mah. Sama. Jun, berbalik mah. Bukan siap nam taisin makan. Oke. Sana Messi. Semua juru enggak? Teruskan. Tak, uish. Tuh. Tara. Jun. Mah. Ka jinglek kai te kelakut. Mentas ni vlog tang wei pat ba ngiram mentas ni mah. Tang ngilit pai no sayang. Try ka next ka de
la ndir tarik syas nong martot stis ya nartiang syati te tama syati dengan nom mitlet nomor ba habis nong stan dan show syati amne show tadi kenca birthday party ta let phai no sia te mata ngila poi biang snong te fokwa syuk bersna vlog ru baram tas ngi mah te ngan pelkut na vlog hang ni sa nganget ba pin like pin share kan ru te kitu bampat subscribe lu ki babun ki bapet ya kan video ka jonga te nganget ba pin subscribe no thar ba khnang ba ki video ki bangan penmi na ni skmar pin poi shapi ngan kamar search su subscribe te I'll see you in the next vlog. Bye bye.